Akazi bakunzi ba Imurenge Amateka TV badukurikirana hatandukanye mu bigo bitandukanye imigabane itandukanye twangiye kubaha ikaze ndetse no kubiyegereza. Imurenge Amateka TV genda yibanda igaruka ku mateka muri gakondo y'Iwacu Imurenge ndetse n'amakuru atandukanye arimo agenda avugwa cyane cyane muri iki gihe cyangwa muri iyi minsi, aho abaturage bibasiwe n'intambara z'ubwicanyi bakorerwa cyane cyane muri ako gace ko misozi miremire cyangwa muri ho plateau. Dawudi kuri mikoro za Imurenge Amateka TV, reka twibande ku makuru yavuzwe mu Iyinga rishize cyane. Uruzinduko rw'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda ADF Jean Bosco wageze ku butaka bw'igihugu cya Kongo mugwa mukuru Kinshasa. Abaturage basaga bane nibo bishwe mu gitero cyagabwe ku baturage b'Abanyamurenge cyangwa ku mihana y'abaturage b'Abanyamurenge batuye mu gace ka Rurambo kigabwe na Reditabara. Abasirikare basaga batandatu nibo bongeye gutoroka igisirikare cya Fardc muri centre Minembwe berekeza mu gace ka Ndondo ahabarizwa icyicaro gikuru cy'itsinda rya Twirwaneho. Ahari imirwano yariteganijwe mu ntangiriro z'Iyinga, aho igisirikare cya Fardc cyari cyiteguye kugaba ibitero simusiga ku mutwe w'itsinda rya Twirwaneho cyane cyane zirereye mu gace ka Ndondo ku birindiro. Abaturage basaga bane nibo baguye mu gitero cyagabwe n'itsinda rya Reditabara. Iri tsinda rya Reditabara n'umutwe unyeshamba uturuka mu gihugu cy'u Burundi uri kurwanira ku butaka bw'igihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe ukaba ukomeje kuba amayobera ku baturage baturiye muri ako gace k'imisozi miremire cyane. Abaturage b'Abanyamurenge bibasiwe n'iri tsinda riri kwica abaturage b'inzirakarengane. Intego kandi z'iri tsinda rikomoka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa rifite abarwanyi bava mu gihugu cy'u Burundi ariyo Reditabara. Abaturage bari baza impamvu no kuba muri iki gihugu kw'iri tsinda ndetse n'icyo baharanira, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitagira ibyo gitangaza ku bijyanye no kuba ku butaka bwa Kongo kw'iri tsinda ndetse n'icyo bagamije ndetse n'icyo baharanira kugeraho. Igitero cyo ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021 byibura iki gitero cyaguyemo abasivile bane, batatu bakaba bakomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge n'undi umwe ukomoka mu bwoko bw'Abashi. Imirwano ikomeye ikaba yaraherereye ahitwa Kageregere ndetse n'ahitwa Kahundwe. Imirwano ikaba yaratangiraga byibuze mu masaha ya mu gatondo kugeza mu masaha ya nijoro cyangwa ijoro mu masaha ya saa moya z'ijoro. Abaturage nanone baturiye muri ako gace cyangwa iyo mihana ibiri twari tuvuye kuvuga cyangwa utwo duce tubiri twari tuvuze, amazu yabo akaba yaratwiswe n'izi nyeshamba azafashe umwanzuro wo kuzazigaba ibitero ku mihana y'abaturage b'Abanyamurenge bari muri ako gace. Abasirikare basaga batandatu nibo babashe gutoroka igisirikare muri Iyinga rishize cya Fardc kibarizwa muri centre Minembwe. Muri abasirikare batorotse biravugwa ko byibuze harimo icyegera cyarindaga umusirikare mukuru cyangwa General Diedon Muhima uzwi cyane muri ako gace. Abo basirikare kandi bakimara gucika biravugwa kandi ko bari kumwe n'undi ufite ipete ryo hejuru cyane mu majoro ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa muri Nord Kivu cyangwa ikomoka Imasisi. Abasirikari bakimara kwerekeza mu gace kabarizwamo itsinda rya Twirwaneho ndetse ku birindiro bikuru. Igisirikare kiri muri Minembwe hagati muri centre cyatangiye gikora umukwabo mu baturage bari muri ako gace, ndetse ababibonye batangiye kwimura imbunda nkuru bazikura muri centre ya Minembwe bazizamura mu gace ka Monyi, aho bavuga ko byibuze umutekano muri centre ya Minembwe ushobora kuba mubi cyangwa bashobora kugabwaho igitero. Amabanga yabo ko akomeje kugenda bitewe n'abasirikare bakomeje gutoroka ico gisirikare berekeza mu itsinda rya Twirwaneho.
muri Iyinga nanone cyangwa mu ntangiriro z'iki cyumweru Iyinga nibwo byari biteganijwe ko byibuze ibitero bishobora gutangirwa cyangwa gusubukurwa ku birindiro bikuru by'umutwe w'itsinda ryatwirwaneho ribarizwa mu gace ko Kundondo, aho byari byemejwe ko byibuze bawohereza abasirikare kugaba ibitero kuri iryo tsinda, ariko kugeza uyu munsi nta gitero kirumvikana ko cyangwa abaturage baravuga ko bashobora kuba bagabweho igitero. Amakuru akaba yari maze kumenyekana muri centre Minembwe aherereye ubuyobozi bw'igisirikare ko abari muri gahunda yo kohereza ingabo zije kugaba ibitero, ndetse kandi habaye kugaragara kw'inyeshamba ziva mu bwoko cyangwa zigize itsinda rya mayimayi zaturutse mu marembo atandukanye, harimo irembo riva Irurenge banyuze mu nzira ya Kivumu, hanyuma n'izindi nzira zitandukanye, ariko izo nyeshamba ntizabaye zikirwana. Biri mu byatangaje abaturage, izo nyeshamba kuba zaragaragaye ntizirwane, n'impamvu abaturage bibaza icyaba kibyihishe inyuma, ariko babiburira igisubizo, ndetse aho amakuru yaje kumenyekana cyane ndetse akwirakwizwa na sakara ko igisirikare cyamaze kwitegura kuja kugaba ibitero ku birindiro bikuru bigize itsinda ryatwirwaneho. Imurenge Amateka TV, Daudi niwe mukiri kumwe. Uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF General Jean Bosco Kazura yagiriye mu gihugu cya Kongo mugwa mukuru Kinshasa ku minsi 15 kugeza ku minsi 19 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2021. Uruzinduko rwiswe ko ari ukunoza amasezerano n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ku masezerano y'abakuru b'ibihugu bombi. Perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bagiranye mu rwego rwo kunoza ubusabane hagati y'ibyo bihugu ndetse n'imigenderanire n'imihahiranire y'ibihugu. Inzego za gisirikare cyangwa inzego z'umutekano nazo bikaba bivuga ko zifite gusubukura imibanire hagati y'ibyo bihugu byombi. Igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu byaranzwe no gushamirana cyangwa n'ubwumvikane buke hagati y'ibi bihugu byombi bitewe n'inyungu ndetse n'imyumvire ya politike. Mu ntego kandi z'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri Kongo ibyaga bivugwa kandi hari ukurebera hamwe uburyo bagomba gushigikirana cyangwa gufatanya mu guhasha imitwe y'inyeshamba zirwanira ku butaka bwa Kongo, aho hajemo imitwe wavuzwe harimo umutwe wa FDLR w'abarwanyi baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bivuga ko harimo n'indi mitwe itandukanye twaje ibirwanisho iri guhungabanya umutekano muri gihugu cya Kongo mu ntara zitandukanye. Uru rugendo rwabanjirijwe n'urwabaye mu mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Kigali ku minsi 12 y'ukwezi kwa kabiri ndetse kugeza ku minsi 14 umwaka wa 2021, ubwo abayobozi ba kandi cyangwa delegation yari yoherejwe kuva mu gihugu cya Kongo yatumwe muri Kigali cyangwa mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Iyo delegation yarimo abantu batandukanye kuva mu nzego zitandukanye, ikaba yari yobowe na François Beya Kasongo. U Rwanda na Kongo nanone n'ibihugu bitandukanye cyane cyangwa bifite itandukaniro riri ku rwego rwo hejuru, cyane cyane mu bijanye n'ubuzima butandukanye cyangwa imibereho y'ubuzima butandukanye. Ibihugu bifite ubusumbane bufite intera rwose. U Rwanda n'igihugu cyubatse systeme y'umutekano isi cyangwa ibihugu byinshi bigenda byifuza kugera kuri urwo rwego byibuze mu buzima. Kongo nayo ni igihugu nanone abaturage barengana bazira akarengane, ndetse aho usanga bicwa bigera mu rwego bicwa cyangwa bapfa, ndetse abanyepolitike bakabigiramo uruhari, ariko ubuzima bw'igihugu bugakomeza. Abakunzi ba Imurenge Amateka TV, Daudi niwe mwari kumwe, reka tuze tugana ku musozo, hanyuma tubibutse ko twarimo tugenda tugaruka ku makuru byibuze yagarutsweho muri Iyinga cyangwa amakuru abantu benshi bagiye bahererekanya ku mbuga nkoranyambaga cyane ku bijanye n'ubuzima bw'abantu barimo muri Haut Plateau cyangwa mu misozi miremire yo muri gakondo y'Imurenge.
twibaze ku bitandukanye hanyuma tuze kugana ku musozo. Ese ubwicanyi abanyamurenge bakorerwa bugize igihe kirekire, imyaka myinshi abanyamurenge bicwa, abanyamurenge bari muri diaspora bavuga ko barimo bicwa, bahamagara ibihugu bitandukanye ndetse n'inzego z'ibihugu bitandukanye, imishinga mpuzamahanga ndetse n'ibigo bitandukanye, habamo ibigo byigenga, amambasade y'ibihugu bikomakomeye cyangwa ibihugu bifatira ibindi myanzuro ku isi, bagerageje gukomanga imiryango itandukanye. Tugaruke mu bihugu by'abaturanyi cyangwa ibihugu by'ababanyi. Ese ubu bwicanyi buremerwa nabo dupakanye cyangwa nabo n'ibihugu tubana, cyangwa ubu bwicanyi niba butemerwa, hakorwa iki kugira ngo ibyo bihugu bitange byibuze value cyangwa bimenye ko abanyamurenge barimo kwicwa, cyangwa bimenye ko nabo abanyamurenge bafite kuba bataka ndetse bakaba bakumvirwa mu gihe barira nabo bikumvikana cyane cyane ku bihugu by'ababanyi. Ikindi kandi twakwibaza ndetse nawe wibaza n'abatandukanye bagenda bibaza ahatandukanye, abanyamurenge ubwicanyi bakorerwa barabwita jenoside, abandi baravuga ko ari ubwicanyi bwateguwe, ariko bose ugasanga baragenda bahurira ku izina ryitwa jenoside cyangwa ubwicanyi bwateguwe bari gukorerwa, ndetse aho batagenda bahisha bavuga ko ubwicanyi bwateguwe na leta ya Kongo kufatanye ndetse n'inyeshamba batera inkunga. Ariko ubu bwicanyi kuba iki kibazo ibihugu bigerageza guhura mu buryo bwo guhuza gahunda zitandukanye, harimo imbaraga za gisirikare mu guhaje imitwe y'inyeshamba, ariko ugasanga ikibazo cy'umunyamurenge kitavugwa. Ubu bwicanyi ni buryo bugenda bugaragariza abanyamurenge gucika intege, ndetse bigaragara ko nta kwitabwaho bafite, ahubwo umugambi wo kubica cyangwa umugambi wo kwicwa kw'abaturage b'abanyamurenge utitaweho cyangwa nta gaciro babiha abandi bantu cyangwa ibindi bihugu. Umunyamurenge aricwa mu gihugu cya Kongo azira ko ari umunyarwanda, cyangwa arahirwa bukware ni matsinda atandukanye yiganjemo amatsinda aterwa inkunga na leta ya Kongo, ndetse amatsinda arimo abanyekongo batigeze bemera na rimwe mu buzima ko abanyekongo b'abanyamurenge ari abanyagihugu b'icyo gihugu, abagenda bavuga ko ari abanyarwanda. Ndetse ugarutse usoma ku binyamakuru kuri social media zitandukanye, zaba cyane cyane ibinyamakuru byo mu gihugu cya Kongo, yaba ibyigenga ndetse n'ibinyamakuru bya leta, muri comment cyangwa inyandiko bagenda bandika za commentaire, muri icyo gihugu nta n'umwe wizera ko umunyamurenge ari umunyekongo. Ibi kandi baragenda barwana ndetse bavuga ko intego yaba ari kubakura muri icyo gihugu cya Kongo. Ariko umukuru w'igihugu cya Kongo arashimangira ko ubufatanye bwe n'igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bashobora guhasha iyo mitwe y'inyeshamba. Umunyamurenge arazira ko ari umunyarwanda, ariko Kongo ishaka umunyarwanda kugira ngo ihashe inyeshamba. Iki ni kibazo abantu bagenda bibazaho, ndetse bavuga ko iki kibazo kidafite igisubizo cyangwa iki kibazo kidasobanukirwa n'abantu benshi. Ni formule idafite ubusobanuro, ni formule udashobora kujyamo ngo ubone igisubizo gishobora kuyitsinda. Imurenge Amateka TV, Daudi niwe mwari kumwe. Areka tubasezeraho bakunzi bagenda badukurikirana uko bukeye nuko bwije, turabakunda kandi turabazirikana. Nimwe mutuma dukora ibyo dukora kugira ngo namwe mukomeze mumenye ibirimo biraba hirya no hino, cyane cyane abavuye muri gakondo y'iwacu Murenge, ndetse n'abandi inshuti dufite hatandukanye ku migabane itandukanye, ibihugu bitandukanye. Areka tubasezereho ndetse tubifurize amahoro ndetse no kuhirwa muri byose mukora. Uwiteka akomeze azigame gahunda zanyu.